Hvala. Mi idemo na pitanje, izvolite. Jelena Izdan. Izvolite. Jelena Tasić danas. Moje pitanje je kakav ste vi odgovor dobili od njegove svetosti patrijarha na ove vaše zahteve i predloge i da li je još neko od vladika iz sinoda prisustvovao tom vašem današnjem susretu? Hvala. Sastanku je prisustvovao i vladika Irinej Bulović, Irinej Bački, da ne pogrešim, i vladika Atanasije Rakita. Bili smo pre 10 dana i kod mitropolita pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da i tu ne pogrešim, pošto je bilo nekih izmena. I mogu slobodno da kažem da imamo dosta rigidan stav patrijarha, da imamo dosta rigidan stav, izvinjavam se, mitropolita Amfilohija i Irineja Bulovića. Ja sam direktno prebacio i učešće u nekim emisijama, eto, uopšteno rečeno, to je na jednoj strani, a na drugoj strani niko. Mislim da je stav patrijarha nešto drugačiji, bar onako kako ga je on izneo. Međutim, postoji tu neka tendencija da se vladici Artemiju kao otežavajuće nekakve okolnosti pripišu i raznorazne izjave iznete i stavovi preko sajtova. Zaista mislim da tome nema mesta. Ja samo znam, pošto sajtove ne pratim baš svakodnevno, da je u medijima, u elektronskim pisanim medijima, zaista sve ovo preneto vrlo jednostrano i to smo mu i rekli. Mislim da izjave na sajtovima ne mogu da otežaju položaj nikome. Rečeno nam je u patrijaršiji da eto od vladike Artemija zavisi najviše kakva će biti njegova sudbina što se tiče eparhije Raško-Prizrenske. Mogu da vam kažem da se on ponaša veoma dostojanstveno, da smo mi bili u poseti kod njega i da smo saznali tu neposredno u Gračanici da mu je sugerisano da ne treba da nas primi od strane administratora koji su tu dovedeni. Upravo su dovedeni oni koji su imali sa njim nekakve sukobe u prošlosti i koji se ne mogu nazvati neutralnim i objektivnim. On je tu u jednoj vrsti izolacije, a kažem da praktično njegovo ponašanje, njegovo dostojanstvo, da nije čak nijednu reč rekao o celoj toj situaciji, zaista govori o njegovom nivou najbolji. Ja zaista ne vidim da vladika Artemije bilo šta radi, osim što je dao izjavu da će prihvatiti odluku sinoda i sabora, da apsolutno ne može i ne smije doći do raskola. Kažem da se ponaša potpuno dostojanstveno i u tako teškom položaju, kada moj utisak, nije to on rekao, ali to je moj utisak iz razgovora iz posta, da su mu ugrožena osnovna i ljudska i verska prava. Hvala, izvolite. Jelena Arsenović, Frankfurtske vesti. Kad ste to bili, samo malo da razjasnimo, kad ste to posetili vladiku Artemija, znači u Gračanici, i da li ste tražili od njega blagoslov za ovu akciju, to što ste tražili prijem kod mitropolita Amfilohije i patrijarha Irineja? Znači, poseta je bila nakon 2-3 dana posle uvođenja, mislim da je subota bila dan kada je doneta odluka, 14. i 15. februar, mi smo negdje u sredu bili posle 2-3 dana kod vladike Artemije. I ono što je začuđujuće da i danas kod patrijarha i kod mitropolita nekako su nam upućene da eto to neko instruira da mi dolazimo i tako dalje. Ne. Sigurno je
da ovo što pokušavamo da iznesemo je u stvari zahtev za jedinstvom i svedočenjem i iznošenjem istine, što reče patrijarh Pavle, mi rekosmo, odnosno ja rekoh i dušu spasih, a na vama je uradite ono što mislite. Ono što treba reći, da vladika Artemije nijednog trenutka tako dostojanstveno se držao prilikom tog našeg dolaska, i ja sam imao prilike i malte ne nedeljno ili jednom ili dva puta se vidim sa njim i tako dalje. Nijednog trenutka nije rekao ili nekakav nalog ili bilo šta. Ovo što oba veća rade i zajednica srpskih opština je u stvari naša obaveza prema istini. A začuđujuće je da dobijemo takve u stvari na tim sastancima, na ova dva sastanka koje smo imali, da eto to nas neko kao tera. Ne, to radimo pre svega za sebe i za svoju porodicu i svoj narod i državu. I verujte da je to tako, ja bar to tako osjećam. Hvala. Dobar dan, Srećko Stojković iz emisije Srbije i svet, Serbian World. Htio vas pitam, pošto već 2 godine i možda i više tinja sukob između Dečana i Gračanice, to vjerojatno vi bolje znate i naveli ste malo pre razlog ko se vozi u džipovima Kvora i ko ide po ambasadama u Prištini na razne prijeme. Pa sam htio da vas pitam zašto nemate hrabrosti da kažete ko je taj čovjek, i pošto znamo, a i već pre 2 godine i davo takve izjave da u principu sve što se može graditi na Kosovu treba saglasnost prištinskih vlasti. Samo toliko. Pa ja mogu da vam kažem da vladika Artemije sigurno nema najbolja kola. Iako se o tome dosta pisalo. Videli smo, ali zaista ne bismo ulazili sada u neke takve detalje. Znamo da je budžet manastira Dečani znatno veći od nekih drugih, tako da i o tome ne bismo govorili. Jednostavno ne želimo da iznosimo neke stvari koje trebaju da se reše unutar crkve. Ako biste mi dozvolili samo da kažem, da iskoristimo ovu priliku, možda i u ovom drugom delu pa nastavite sa pitanjima, ja bih iskoristio vaše prisustvo, imati ovaj plakat ispred mene, pošto ćemo, s obzirom na pokušaj implementacije plana Petera Fejta i Hašima Tačija, koji podržavaju svi njihovi prijatelji, a i prijatelji nekih naših ovde na vlasti u Beogradu, održati jedan protest na kome ćemo svi zajedno u trenutku kada je najteže, odbaciti ovu strategiju koja znači podčinjavanje Kosova i Metohije, severnog dela Kosova i Metohije posebno, koji znači albanizaciju i okupaciju Kosova u potpunosti, a na koji su pozvani predstavnici srpskih parlamentarnih stranaka. Želim da vas o tome obavestim, da vas zamolim da obavestite i javnost, i očekujemo da će na tom protestu sigurno biti više hiljada ljudi koji će aklamativno, plebiscitarno odbaciti ovaj pokušaj da nam se nametne vlast u Prištini, da jednostavno iskoristim jedan moj, čini mi se, dobar odnos prema vama, uvijek vam se javljam, da objavite i ovu informaciju, i to nam je dosta značajno, i kao pokušaj da uspostavimo jedan zajednički, a odgovoran odnos prema pitanju Kosova i Metohije. Tako da smo pozvali i pozicijne i opozicione stranke i za sada dobili smo potvrdu načelnu na nivou potpredsednika, a ima još 5-6 dana, u sredu 2 sata je taj protest, posle čega će uslediti marš mira između Mitrovice i Zvečana i paljenje sveća za sve stradale, sve žrtve terora na Kosovu i Metohiji.